Hapo tuko Bukavu ni meeting njo kwenye abo watu walikufa na bombe nye walipiga. Balikataza jana watu kuenda meeting, watu hawakusikia wakaenda meeting. Meeting inazalia watu mchoko, mafamilia za mingi zishakuwa na mabilio leo juu ya meeting, juu ya watu kutokusikia. Walipakataza depuis jana na mavoice ila watu walipikamata kama vile blag bakuenda wakaenda, watu wanakufa sana kuplace meeting. Hapo tuko Bukavu ni meeting njo kwenye abo watu walikufa na bombe nye walipiga. Balikataza jana watu kuenda meeting, watu hawakusikia wakaenda meeting. Meeting inazalia watu mchoko, mafamilia za mingi zishakuwa na mabilio leo juu ya meeting, juu ya watu kutokusikia. Walipakataza depuis jana na mavoice ila watu walipikamata kama vile blag bakuenda wakaenda, watu wanakufa sana kuplace meeting.